ئەڤا خاکە هەرێما کوردستانە عێراقیە کو بەردەوامش لایە تورکیا ڤات ئێتە بۆردومانکردن و لەشکەرکێشی سەرد ئێتەکردن. ئەڤەژی بووە هۆکارەکە کوب سەدان گوند بینە چۆلکردن و ژیان و چاندلی لێبێتە ڕاوەستاندن و vêyekê jî çalakvan û hawlatiyên duhok dilgiran kirîne. Armanca Tirkiya ne nemana PKK ye. Armanca Tirkiya nemana Kurdîniyê ye. Her Kurdistanê hemûyê de mixabinî ve îro teqrîben 30-40 kilometre watê navaxa ya me herêma Kurdistanê çendîn gund pêncî gund wêt aware bûn. Wêt hatîn gund û milk û emlakê xwe hemû têlay rez û bîstanê xwe têlay wêt hatîn ji ber bordûmana Tirkiya. Lê mixabinî ve hindek layan wêt heyîn no haliyen هش بازرگانی الگل ترکات کن مخابنی و اولانا من هیوی هیاش پارلمان کردستانیش احزاب کردستانی ادما گهنا اتفاق که وی چندی قبول نکن جه مخابنیه و جه وجد بیشم مروف سیر ساعتیاتی هاریکاری یان کو بیدنگیا چند لاین کردی سروی چنده و مروشید بیش تاریکاری جی و بازرگانی و او هر پی بازرگانی اتن توپ و دبابت خودتین سر ملت مجاره کادی هر پی دانمه و پراسی جه مخابنیه. چاودێرێکی سیاسی جی وان بۆردومان و لەشکەرکێشیە بۆ کەنتەرخەمیە هەردوو حکوومەتên عێراقی و هەرێمێ ڤەتگەڕێنیت و کارتێکردنên wê jî detaxuya kirin. ئەvêjî diyar dike metirsîdar e hem ji aliyê aborî ve hem ji aliyê siyasî ve. Ji aliyê siyasî ve mitmaneya xelkê hikûmeta herêmê û Partî Kurdistanî bi rastî jî ta radeyekî dêlabaz bit eger ev diyar deya berdewam bitin. Hestê netewatiyê xelkê dêlabaz bitin çunku xelkê hinda sala xebat û bizav û berxwedan kiriye bo pêxemet avakirina qewareyekî siyasî wekû herêma Kurdistanê. We ji aliyê jî nûjiyarê ve jî bêguman karîgeriya xwe heye çunku bite egerê sotina gelek pûş û pawan û koz û pawanê gunda و bite egerek bo çolkirina gunda çendîn gundên Kurda çol bûyne. بەردەوامیya guh lêbûna dengê top û teyara û çolkirina gunda kartêkirnên derûnî û siyasî û aborî jî hene li gor gotina çalakvanên duhok û daxwaz dikin layanên peywendîdar çareyekê bo vêyekê bibînin. Şêrwan Xidr, Kurdistan News, Duhok.